Kayau ya daya thit wa tip kam ka buyers and sellers meet araja arpauso ka walisngi open man da yung krek kam u deputy commissioner ka West Giant Hill district da sedang ya ka negasngi hamadan Jerusalem chudwa khujwai hajrong ka thong open ku ya ki bru ka thany wa ka jalla he wadawan chimbenta chongchit da ki pajba na ki chrat krek kam sarkar wa pher ki village organization ki bru semen wa ki wide Hagani ka yaw de hadu kam wa chispa ar pautali ki dukan wa debu ki wadai na du ki marrep badang dep khai ki wada penkhiang nei te ki tiar na du ki that ki sula wa panachnap na thanyi ki jaj bam jaj di wa pher wa chet hi ki da ki wadai nei te emle ki tha wa khana ya ki jaj lain pure puthi kam jo ki lat yo khi yo kre de emle ipin yo ye saptem sawrwai I chat tan ri wa ki wi ya gani ga yaw ya daya thet da wan wa wai da MLA ka juai u wailat miki shella chiru BM lang u DC wa SP ka West Giant Hill district u bi aso liya wa S30 ki sahab sarkar wa pher wa kiwi wailat miki shella hawa kalam ha ka ya lang wai da ongu kam wa gani ka yaw ya daya thet to karan san nei benta open ku ya ki barem ki bru em sab wa ya ki khon ro kholot yo ki utip ya ki lat yo khi yo kre kam te da kentu wa ya chem yu mut wai sam kliang ye tip istan wai to uman le ki wa pediang sngau bha de dur khmat wa sur kha ya ki bru wa wan mi ha ki dukan yongki kentu haro ya ki khenro kholot uchim kebu ki ya ki lat ki skim wa wan ra ka sarkar khnang yo yi open ku ya ki ikhan la nei benta wa sedang yen he ki jat yong ide kamte yuluti wagani ka yaw ya daya thet hakini ki lisngi uman ko wa penmento ya ki pajba wadai tiar kam ju ki wan then hagani ka sngi da yo alat le ya kalam wa ki katu kat ningut ki pajba wa chimbenta wa wandai ya ki mar wa pher Okay, hello, I am Basti. I am from Mizoram and I studied MA Sociology third semester in Northeast Adventist University. And today I got the opportunity to sell here. These are all my products: earrings, bracelets, phone charms, and keychains. And these are all handmade by myself. And here we have bow tie. This is also made by myself. And then this one I ordered it from Mizoram. It's a product of Mizo. And this is Komma candy. It's made out of fruit. And this is gooseberry juice. And here we got plum candy. We can say plum candy. And over there we have food court. I have kimbap and miso chop, which is sticky rice wrapped in egg. And then I have aloo chop and lassi strawberry. I made two flavors, the normal one and the strawberry flavor. And then in the corner we have pineapple juice made by our sociology department. That's all items I have today. And I want to add one more thing, that this is my first time attending this kind of buyers and sellers meet, and I'm very thrilled and excited. And if I get opportunity in the future, I will not miss it, and I will be always ready for it. Thank you. I chnong ina kendong tu ber te sedang ini ke kamda slem bagi por wa ado usnem ar hajar wiar hajar arhi tangwa emu ye bagi pen mi yaw utawa inda dang tedek design la de ba pam emu yo jingker chan yo ni rap mo te hawa em gini ki exhibition chelong hawa em skoti te em gam ni cha juai kelej hi jo lai dai te karam te de I de kam ni te perchangi pun mi I chayau mo chawa ini gi yau kam te chalat cha yang siang ngam ni te em kat pachha cham jing e I beto wa tin ha man da em uji kam tu em ro da ya jing ya rapi kam te de le I kat kami wa I bori betip I bori be ye yong I te em ro ye barai u le ba I do hai ni ba se ha wati ba I gi yaw kam ni ha em kam ni te pakre ai de te le vut na tala dai kam te sa Meski ni de le di berikan nong ke em mam tu talai chalom cha pdeng te thoi gini gi klo gi kedam kama ong thang ngawi te thok tit I te pelang gini gi deng gini gi sok kam gini sa gi smarya gini gi sok kam gini sok artiang gini gi chlai le lai thoi de kama lai lom te pelang I te yo gitu gi tit kam gini gi tit nai kam ni de ya rep kerngan ni kam tu
thung gitu hay por sembe hay por keba te thung bai gi te le ra bai sa dam am yo le do hay ni ba My name is Vincent Saya pun mayu tiga ni. and I will be your host for today's inaugural program. em kong Kai kawan em yo jing kai da la di pana Brought to you by Baik na the bercang baik office sah. of the Commissioner of West Kamu kau Hills berkat District. saya yo tim ya kan. In na dua collaboration sedang with koi the berkat different ule am ni te na dua kat wa em Friends, it is my pleasure grup kompi ke tu society yang gani ke dong tu beri tu kenjo sekarang wa em go the tu de district buyers and man sellers pak gi meet SG gi wo Mela chnai sa 2024 pak gi wo le has cho mat its te le gi objectives to bercang le provide gi de platform gi to the SGs tiar gi wo of the khai ba gi district na phi to wa yo showcase ba their gi products, de ye enhance chna gi market de gi sentu linkages ye to chna all, gi de gi and providing platform tu to na tu various ite yo avenues for the yo rural gi sa folk of the district. saya gi pelan ai te em chua ba ha cha ben Ladies and gentlemen, Kaman yun, as I yun, mentioned yun, earlier that this program Yeah, is conducted in collaboration with different line departments. hai bai ye ni hi chi sen hi wa da lai dai gam ni da da lut hi gam ni chi sen ra Providing a platform There was to now urban marketing em hi re through ga pang promotion ba yo yo pi man nam ku yo ani te thau yung bo na du biang ke mu rap swi kre ba ini sa handicrafts, de ha wa em handloom, gam ni food ki ya processing, and other exhibition ni te gi traditional wa ye de promotion. Number two, pun chana ba yam ni yo yo ilai dai por telang am ni rap sup me where telang rural producers dong ba can have bon le ba ki la good du i and le better ta lai dai am tu connection with rural ya consumers, por li yu ra ada bon helping them slap increase their income saja wam yo thau bo and yu hi expand market reach. si gi de nong Point number man three, chana the ba last le point, si gi this event de ha te por significantly sedam nai contributes lai to te women de chana empowerment, ku to wam hau to slap gi ni sa to rural women entrepreneurs to exhibit their talents and craftsmanship on a larger scale. ni boy em kinjaya rap boy rap. Dear friends, we shall now have the felicitation of the guest, and may I now invite the felicitation team to kindly do the honor. em hi ga te go bi ko wam kondak ye ga ni ga yaw om ba ko ulai la sim go ni tiar yong i te lai dai go yam te de yong i hi da la dim am sa de lai hi me gi Jadi iwan dia ni kan. ban ni hi ni Let us te give de them a big ba round of applause. Small tapti. ông tu sardon ông man nga manokam ga berti yang go hapo ga bi oyong i da manokam ga vine ga kadras mo ka yong ga livelihood des nyawa wa ông gi hapo blok em ngani gam em ngani ga exhibition ha jawai de koplan chim ga sa sa i te sa da ya Men cuan diam tu pi bewa lai dai di kiwi, no? om chwa ga be yong à de gặp te wan de wam em u chait ga sam de kai so jo lai dai gam ni Thank you. te i te ya gam ni ha ga jo ga krup te chi ka ni ga chi pa yu hi gi ga ni be lot ka te ga be wa he do te nga ga khon te dang em so go wi le bi ya em i ka tu kan ni ngut sa go tu le ni le i wa jo o ya em betau lang ba so i sirop o tu to ma khien do yang i Di pertuyonga to ka lana lut i sungkon awan o naga chnong priang ka pertut ke VO yang i ka chimkhia VO ka group yang i pertut ko ka yaluti SCG te naga chnong yang i wan i man gi krek lang i kam haga group ka yaluti te pen thung i kini gi sentu yang i di thung i ni sentu te em gi yaw ki wa pha ki yang ka MSLS ki NRLM naga blok lesken bon sin hau em ki kam gini ki yaw i jo lai ha ba i demete te hai diu pelai yaw ya ki le kam wa bon ki member SAG ki wa tham mi situ chini demete te ki WhatsApp number tham mi te ding ba wa bo i ki WhatsApp number te sebo status i ki gini ki sentu ki wa i thong ni hayong ha sem yang i te ye i pen lai yaw ya ki ni ki sentu ki wa i thong i te berbar hau em kam gini ki jat yaw dari em chaban di yaw le i bon sen jo lai i kam gini ki yaw wa pelai yaw ye ki ni ki sentu ki wa thong i Lalu ni ga kam konsutu mah. Kiji di kita kam jule. nalor ka kam thong sentu nga mano kam ka BC yong ka lasken block wa hap hapo ka MRB yoksi wo apply ram ya ki member SAG nete wo le suram ya ki wo uthap paisa ki wo inu jing em kam yong ki SAG
hapo cagabang lang bayong gabang te nga kam kabisi nga ye o apply ki kinu ki jai ram tu ki kwa ki bat kam jo le ki ken chau ki da kwa ki thap hapo ki account yong ki nga ye wan ra bat kam jo le ka machine le nga ka micro ATM te lang ba ka micro ATM te ki SAG member ki kita ki pension scheme yang temen kita ye ki usai lang ba ka ATM card yang ki ye ki usai kita ka paisa yang ki haki chnang ki thau yang i lane lai i ki fail ki wa em ki bru ki wa kwa usai paisa lang ba ka ATM card lang ba ka tele ye wan ra ki Ya tok ni kam thong sentu na do nu sedang pikir. kini kam thong sentu sedang ka nado usnam hajar khat phra Kamu yogi ga yaw na do kita sinem. Kamu man kan kamu yogi ga jing dawa yang ga yaw itu. kajing dawa yang ke yau te yo i kat ni sedang ki bro dang man chwa nang sedang uthong i kini ki sentu te yo dang tu na ba ke yau tang wa khado kat ni yo i sedang ke yau uku sedang ki bro u tip usnau tho wa em kam uthong i ki sentu te kat ni te da yo darap sedang uku ketika kom pelayau Karena gasngi sangot ubla terakan rat or ni perthai komit perthai korang ha kwai yo lesem benta ha kan ni ka program ko man lesngi dok mentu mesti dok men kawi tengah perto yonga kong Kristina sayo snow yonga na mulai grup yonga si borlang hanya grup yang ile emik society ko perto yang scam producer society hagan society ile langi dia bikin produk ini ko ada pelai wah le em ko order slice le iye pelai ko em order do powder iye pelai hagan nus dan bebon terap da pelai iye slice ini powder le ini ko boleh kan di ile man iye le langi tekat nu dap snyo kemen ku kro wah yo him benta kah mini program tekat ni sni ke sarkar skim de kare ye yang semen de beki de ko yo form de ki group man ko jeng mento ye ile ko do ko yo form ki group do ko em society yo jeng mento isibun temen to ka dah nilai lai keleng Yo ni cermin untuk do kan nilai. oh ta sorry tayo nu cermet le mentok ka nilai yawi lai keleng lai cedal hi Kolkata Bombay lai i Manipur ye wararu khanai pi thau lai oto man lai ya panu cermet yong i mi cermet la kadong yong i manu kam ong ki fareng por la kadong tadap jesno kemen sien biang le oto wa nei po se ipor sarkar temit apha ko ye i teman lai sabari le ya per kata kador dai untuk sang thok pi sabar man kayau la dai ba kador ye ba ta selong jawai man i abo i kejok kador man kejing sang sok kador kate ta dang ai ko blai so sarkar ko de tembe ki kan tam wada pelai ki ma semta yang blai sibon atau isne yang Iwan ini Nagita Solution Training Academy Center UMHTH New Hill. Nga managawi na trainees ko wada jap ya ganiga craft bakery. Dan ini pun siapa mana atau oyo iceminta kami hagani exhibition oyo ipenyuke sigini jingpam giyong iwo cedi ihi bodi yo jingkai ni training yo i wah lembaga ni skill mekalia iya sarkar wada elat ko iyo cintai ini dai yo luti le hagani ke lesi yo ye yu dai ikri jimbang yo koi de gam chu le play để vào đấy dội chất đấy thì được cái gì đấy thì chất giống đồ đệ để cầm đấy rồi dội qua mai thì được ta chị giống để năng con chủ đấy mặt đấy nhiều ngawan napo laban dan ngawan nasional ikut napo di IC napo office di IC kawan di sana
biar berkembang biak. Biar dia tekum kini kita bagi senahi gitu tu kini kita itrihau kisping okeo ceri ki khnam kirente tak kini kita kumki trihau kum kini ki yeng kum kini mawana kita Pakistan entah kini ki ceri kisan entah ki khnam kirente tang kita hai basnahi gini ti bang isu aida ordal nastas po mausram ni silai sepo ka tourist spot ni supply ni ai kum sora semalonong sa Elpanpor sepo mulai stadium Gini kita pisnahi marwene dan kamu ini pun ni dan kembali lanjut sangut entah